Nyankopon adom me ho ye na so e. Eso me ho ye. Me hu no afade ne nti bibia ye fa. Na so de why de pa. Why de. E go so me boduku. Na na ju ma chi nyina. Ene Mavis na wo so. If I woman. Obeba. Beba. E wo sie die. Enti no medase. Me nkoso ho. Mba chokoso. Enti da won krata no na brason se ye de bramo na me krom akokwa asofo. Ye urade. Se si anu menya nti ye se health center wo ho nya omunyo. Ene monko se. Honorable Dr. Fiya you in the constituency no akokwa so ye se health center ne honorable. We de ani de kwa so be men wanyamfo akukodurofo. Awa so wa yare sabia ne binti ye kan yare sabia nya de autum se eda wakoma so. Onye no kama mayen. Won ko hwe mikro makokwa so na ho enyina abota so for god so me chia mo no pay. Na afia so de ya oye Dr. T de. Anopai no sia be mukase bo no ho. Yes we call aye Upper West Omo district hospital na. Okay. A doctor for aye surgery. Nurse for kita torchlight. And ye de shenko for yem. And a doctor are you pressing? Can you imagine? Ge yetimu no. Nyame pe ne hwe nipa so. Ayasemo. Ye hu achi anka nipa nyina ewu. Nyame na hwe asafo no so. Nyame torchlight. Torchlight o. Ye de show yem. Nti CS na wokọ na bia wonyem na wokọ. En ye CS a. She omo scissors ne omo niema ye omo de adwuma yi. En kitten. Ni ya wa ha no obi ekoye ni CS ye wi akire scissors koka ne yem. Ayasemo na de ekoso e de. De ekoso e de afia. Enti ya wasa pomodin panifo sori waka. Ya na me bisa mo question bebre adwuma ne so. Enu nti ne yi apafo no. Enti adwuma no de ekoso bia everyday report. I was say ni panya. Enti panifo pa kire say de ekoso apa west o say east hospital ho monte. And wo mo hu yan so. Yan try mo obi free one san at committee. And na ya me ya wo hu no. Obo say ne use obi as a scapegoat. Ne akwa akwate hu committee. And ya wo na ya be fix problem no. And nem panifo anya nimtia ye ka ne nei mum yen fix ne sisi a. E de light an engagement. Yes lamb o sin ka wo ye operation kra na nya hwe o so unya sa lamb ni mienu. Na si ho nti na ne wo hu bibia adwuma bi a wo ye. Na wo se wo ye doctor ade wo straining wani fi wani ansa. Sa hospital hwan ye posi na obekọ hwan na beko obi abranti e wakọ gine nim dia wie so ye doctor na obra wo fam na wo so wankọ no wankọ a do you have a cause to complain obaka say wonye ne die yi but emu oya enti ene na aka dia abesi so mesi o mun send me pictures na me hu evidence based e so wa hu bi anza na watumi aka enti say dia wo hu bi a waka na twa akokọ aso de afijase aso constituency e ho na wo Asante region okay duro Joshua o branch won sabo from Accra o branch won send fan so honorable aye o mebo ayu honorable we dey wudi honorable no ye no honorable mayen honorable ma we dey mi krom pa chopa ma mi krom e ho na mfrem sere munya mame enti abre ye besha daddy san komo no na da bon krata na ba ha telegraphic da bon krata ne enra ade fefe bi ko so o man Ghana mu a empanimfo obi ayade covid ba ya bna unnim ye de ti pempem ne ade yabusua ne adofo papa bi enam covid no so ato na nam nsie do radefo nkransie ye ene de aduro na ba ye nyina de bobo ye ho ban na national rewards excellence ekoso yabo bompa ni 43 abaso digo ye Veronica bucket abaso body ekoma ma Veronica die frontliners obi ya abaso body ekoma won okay institutions ahodo ya multimedia ye ka ho ya ye CEO kwasi ya bona baso congratulations because you want yeah too much pa yeah too much ya bodawro just say shada tu ya hu si ho anopa wi anwumre stations na so yen online na su bibia TV radio my day enti say ya boye wura kwasi twuma baso a osefata akwasi na ntumi ankode nanso bi gina na namu je enti ya wura kwasi twuma no pa ye me mu so ya tia no adwuma ye fo no wabusua anopa me kan wo TV se fie adwua ene enya asundue de ye adwuma
ti Awurade nkɔ so anhyira na busua ɔne ne fiefo bibia nkɔ so yie na nyansa ne nimdi Awurade de ama no nkɔ so amfandom ye ene mpanifo ne nyina ne ntimi nya adwuma ne ti abasbode no kɔe Dr. Kwasi Osei kɛse pa no ne yɛde ma no papa no so abɔ no homɔde nti wohwɛmfo ne yɛda anim ha ene mpanifo wɔ mo nyina na gu wɔ do obia wɔ sefata covid ne mu bi ɔbɔ no homɔde no ene ɔmampani wɔno agyina ne na so wɔde to wɔ mu kom wɔ sheki wɔ mu nsa kyesa ne ma bebre kɔ so ɛfɛ ene da anim ha abena me ye no free hɔ telegraph de obokrata na okɔpɛ 16 ene 17 hɔ no mo no so a Ghana Cote d'Ivoire moved to address pollution of beer and etano rivers no. Say the galamsey for no sensual. Abna no ordinary. And the heading. And what ferry. And na yane Cote d'Ivoire for the bush ye. Sa say and insure. Ya no no one day in a cook. Wash. Tina was some penny for Tennessee near Shaquay Befaso. Nasa de Nebicha. And to Walmart Snaseni and a delegate I can see in penny 42 pa. And Walmart Snassi, Womadisa and Community. Sebeba for Monty and what's telegraphic Nedia or the ban of Panono. Delegate the Bocrata and ye, Micromohine, and I was some bra, Gosho. Ayo, I know your foot to a pan, Emma, Dr. Edichum, Education Minister. Whatever Pani idea too much, Yansa when it trim, just when it trim. And a horn and all cassette. Omo ehwe so mbetu frank adiama MPP no monko ne honko je ideas okay and one a delegate the Bocrata idea bear watch ya na nabosompra edani mo hai wose ne nim de no won fa bi num wo mo enya promises akeke nya kasa akeke ne mum de ode be ye adwuma tie ho asem the Bocrata delegate and so edia ba ye hwe ni mo say US wo mo vice be bo memu Kamala Harris to ono so beba na yen second lady oba papa bi so Samira congratulations to her grandson wakan some no dey can use that enti ya na pepes ma fe na hand ya dey tinko wa ya dey e wo ho say ne law in degree oba pani waje oba fefe ye mame oya de o na wo twiro ye wo say abusua wo mu adwuma pressure ye friends so ne nyina achi no wa ya de ye late abana se enso ye beto oh ye beko pa ye beko enche se wani da kwan se da chi bia oh be kwan so de eno a be so position ba ko de e de be ba so enti delegate the Bocrata man bo no pay won so de ba ye no Ghanaian Times ni ye ma 48 hours Yaba betua bond holders wo musika no finance minister ora Keno Foriata ne numo semni a wo matregu nkrata so na yede manti domestic debt exchange program no government to pay bond holders in 48 hours Dimon kama kumanto yem ofa daily Ghanaian Times the Bocrata na yede aba wo mre no aso wo sika na macho ye wo se yede ma wo no 48 hours wo nsa ebetumi aka the Bocrata Ghanaian Times anopa ne nsama foforo bi so ewo mu akenkan bie na mede be wi abena e wo the find the Bocrata no animo ha Ora Kwabnado for Dr. Kwabnado for so on send a bre ya wo to Frank den de opeso to Edema NDC amanyeko no na what the atudwa kire mo say I will install real-time collation system in 2024 for NDC. Wo no say last 4 years no mo dey wo mo nsa collation na say da ko yi no. Wo so mo ntoma no. Ai ko wi akire kra no. Ye tete ye so mo collect be say 2 regions we ya na system no break it down. Wo say wo nyanya mo de ma no nko ade a obesesa sa ade no. Obesesa no. Wo say aba no. Ejinamu 16 regions. Correct. Tiora Dr. Kwabnado for ne dia wo dia to dwane na page 5 the finder GR4 na de wo mo report abey was say audit of Kenya Japan's businesses is standard practice not harassment so because so motata no so right Kenya Japan say fi say we yi nanim so opeso to franka na wo be mampani da bie no aso we ye de na GR for abo awura na tena ye we ye wo motata no me ade na wo si da bi enya wo nko a ya de wo motata nti yon ko bia businessman bi odu bi ba ne ade nyina so wo hwehwe mu okay enti en some and the finder the Bocrata ya no pay ayo mo so ede abenti fire lady aba obeba nansa na no afia adobia so nim ti ye no ba koma me dedication ye be the day na before dedication ye fire ye na brebre boko
boko